Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay idrama ita, ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Glen, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na mabainak kuma amang ibinglay iti pakasaritaan ti biag ko. Nga mamok ken patsek apakaadawan daytoy iti adal. Nang runa, kadagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam alagip ti napalabas. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Madlaw na banog ka, anak ko, nga marumwar ka pailaan. Napatag ti papanak, nanang. Papanam nga min, aya. Ingkarik ngamin ka ni Mariel, asarong karak ida nga gina ita. Kalpasan ti trabaho. Sigurado nga urayan takon. Kasta, aya. Una na. Panawan kayo, pay. Innakon. Agawid akmat lang into madamdama. Sige, anak ko, agan-anad ka. Pasensya kan, Mariel. Naladawak ngay may. Okay lang, Glenn. Awan parikot iti dayta. Oh, kumusta ka, matan? Kumusta ti trabaho? Ayos, Matt. Jack marik na ti banog ko. Basta makita kayo nga gina. Buwan kayam. Atoy, gatas kan diaper ni baby. Ay na, agyaman ako unay, Glenn. Awan na nyaman na. Pasensya ka lang ko man, ha. Ngamin, imbis asabong kong chocolate, tiitad ko kun ka. Saanin, tagatas kan diaper laeng. Kat imbis mat nga agreklamo ak, pagyamanak kit di unay ngamin, dakkel atulong dayta para iti anak ko. Kasi tinakunak itay. Awan anyaman na. Basta para kada kayo nga gina. Glenn, anak ko, saludsuden ka man. Anya day tananan? Talaga ka di nga ayat day jay Mariel. Wala nang. Napodno ti panagayat ko kan kuana. Kaya iti ka ano man. Jack pagbabawihan ti panagaram ko kan kuana. Agam, anak ko, gapo iti dayta nga aramidam. Sikan ti pag-iistoryan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ngamin, iti kinaado dagiti babalasang amabalin mo nga arman ni Mariel paylaang nga dan anak na. Ken maysa, ammo tayon ti ugali dayjay a Mariel. Isu nga aging gaita, ket saan na nga ammo no asino ti ama ti anak na. Ura niya pa iti ibaga ti tattao iti liklikudak. Awan bibiyang ko. Ngamin, ti maysa a tao nagbitot. At alat tamat pagbaliwan na. Ay ayatak ni Mariel. Ken saan lang nga iso. Karaman ti anak na. Ken saan darik na tirik nanang. Ken misa. Saan met nga isuda ti mangpakpakan kanyak. Isong aramidak ti kayat ko. Katawan biyang ti asin naman. No talaga nga ayatam ni Mariel. Ay ka, ilaban mo anak ko. Tatang. No ayatam ti may sa tao. Uran niya pa iti mangag mo nga ibagbaga lagi ti tao itaglawlaw mo. Di mo ni kaskasaw. Ngayon, sikat ti agay-ayat. Saan ka ngay suda? Agyaman na, tamawatan dak tatang. Awan mo't makita kadakas. No ayatam ni Mariel. Mas dawak nga ro tatang. So apay mo't ngamin aman nakibiyang dagita at tao.
Amo ka masaksakitan ka kalagiti mangmangag mo sa usaw. Bay amlat ta ida anak ko. Di napatag, kit awan dakes ngar aramidum katakwada. Kamay, agay ayat kamot laag, iti napunda. Panagsusweldo ita. Di ka kadi umay kata kami. Ha? Sa dino ti papanan tayo, Peter? Sige man. Kas kalagdata mo. Sa dino may ko no saan nga ijay pagkararagsakan. Mapantay mo tag, happy. Pasensya kan, Peter. Ngam, jak makasurot kada kayo ita. Ay, tama man. Masakit nga minti anak ni Mariel. Itulod ko kumati agas kan kanan na. Aniya? Ay, nay mo dayta na panagayan mo kan kwa na. Ano saan mo man naputot na dyan? Kasla anak kumata na. Tanak kat nga ti babae nga ay ayatek. Huh? Minamagay at daytag ang gayat ka lang arulang. Na jepay na anakanan na balasang. Sos, kasla ka mo lang nangala iti bato nga impukpok mo di ta ulo. Anya? Nangala ka lang iti pakpakanan. Kan paggasgasto sa mali mo kapina. Pare. Manyang arog nga. Talagan sa naulaw kan kalagi dyan nga gina. Mala, murasan ka pa lang arot sumurot ka na kami. Anya kamatgan kasinsin? Ammum kadi akas kala maibusan iti babae iti daytangar aramidem? Apay anak ko nam dayta, kasinsin. Nagadumot ababalasang dito'y lugar tayo. Angam no apay mo't aday jay pailang ang Mariel tiing kapag saysayangan iti oras. Di ka kumamit agsaw iti kasta kasinsin. Ay ayatak ni Mariel. Kat awan ti asino man ang makalapag kanyak. Saan apa nagayat day ta insan? No di kat kinamaag. Ammumot kan ti ugali day jay ababae. Kasla di mo ammo a pinagsusublatan dagiti lalaki dito'y lugar tayo. Kan saan lang nga day ta? Uray ija inuman ang nagtrabahuan na. Sigurado nga adu a lalaki ti kinanaig na. Panunutom latan ti kayat mo a panunutan insan. No siya, uray niya pa'y tinaglabasan ni Mariel. Aklunak, tay ayatek nga rod. Ay unay kan kasinsin. Anya launay ay ti inpakpakan day a Mariel ken ka. Apay akas talaunay ti panangisakit mo ken kuana. Awan timpakan na kanya kasinsin. Awan ti naramid na kanya. Siyak ti akin kahit kan kuana. Siyak ti disnudo naggusto kan kuana. Nakam ko ti amin. Isa pangasim ha. Agtalnakan. Ang mga nunjak malapdan ti bagik. Kat anya pa ti maaramid ko asaan arumbang. Tangay na panagnagkakanapod no kakanyak. Aklonan kan, Glenn. Kaya't masawan, agayan ayatan. Agyaman ako ni Mariel. Kung naklakit din no awanan tinamnamakan ka. Maaglaang ti babae asan nga gayat itikasken ka. Kinapudno na, idi pay lang anariknak, ti panagayat ken ka. Iso na lang, takayat ko pa'y apanagnakan, no aginggat ka ano ti panaganos mo. Ipay ko kami na kinaanos, ken kinagagat para kada kayo nga gina, Mariel. Tandaan am dayta. Agyaman akno kasta. Kat sapay la kuma, ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kada kami nga agina, Glenn. Santo Apolos. Ikarik daytakan ka, Mariel. Nay, nagadumot ang pinalingkem, anak ko. Wala tang. Domingo inton bigat. Agluto tayo man mati uri basit a pagsasangwan tayo. Awam mo ti okasyon, wano ag-birthday tapno agluto tayo. Nitatang mat. Sana masapul nga dag-birthday sa tayo agluto. Inaklonak nga minan ni Mariel tatang. Kasta, nasya, tangaroon kasta anak ko. Kahit, inawis mo nga rot, ida ko mga may dito balay. Wen, masapak ida sukunin inton bigat tatang. Ay, wala. Awan parikot na dinahita anak ko. Mala, iyag mo dahil ta anak mabalasang ka. Sakpay laang ti mga awir king kuana. Ay, saanan tata? Umuna kayo latan amangan. Ay saan? Aggidan kayo ang tinigli na mga.
Saan ka ko mga agbabayin dito'y balay? Ti anak mo, apo ko mimatay. So ano, adda ka dito balay? Ipagpabalay mo. Malasan ko. Di ka agbabayin mo. Agyaman ako na tata. Awan anyaman na balasan ko. Sige, sa ipan ko man iti ayan ni nalang yun ni baby. Awirin me ti anak mo. Hello, pare Peter. Hello, Paroy. Magawag ka. Amangan mo saan ka busy ita? Saan ba eh? Happy ka day? Umay ka dito'y balay. Ada ba si Timpalutok? Imbagla pagsasangwan tayo. Atun sa akin di okasyon na, Paroy. Awan, umay ka lang pumasyar mata. Ada kami ni Mariel dito'y. Umay kan. Tapno yam ambukan ka. Ikaw na, Paroy. Mabila nga raw tagrupata. Iso, may lagay makastauna ti panagayat ni Glinggang ka. Kaputa, nagpaitumat ang dakin na pintas mo, Mariel. Saan mat? Yung pulno ti bagbaga. At dapim mintas ka. Awan ti lalaki asan amat nagtirik nanakin ka. Anya? Excuse me, Mariel. Agsangsangit nga minin ni baby. Diyak ka ba lang na pasardangan? Ada ka ni nanan. Kasta ka di. O sige, tamapan ko kitaan. Ibati kayo pa dito ay Peter, Glenn. Sige lang, Mariel. Among Glenn, nagasot ka. Apayan ako namday ta, Peter. Wala, uray nagalakabalasang ni Mariel. Napintas lata. Saan amaglaw nga dat anak na? Nagpintas lata ti pamagina siya. Pagdo ti pagbagak. So, nagasat ka pa rin. Gamin, ito ni Mariel tagbal nga asawa. Ati umupay na nga bakit iloto. Napintas. Sexy. Kinapudo ko naman. Unay ka dahil pa nang iday-dayaw mo ka ni Mariel. Sabay ko nga paray. Ano dumteng tungot ti babaya para kanyak. Kikas kong kuhan mo ta. Anya? Iswasi ka. Aywanan ti kayan ayat mo paray. Taamangan no agawon ti sa bali. Isugayam day jay ti Peter nga ibagbagam, Glenn. Wen, katrabahok day jay. Katlos ko di trabaho. Iso ti kanayon ko akad ba? Kasta ka di. Awan ka dit asawa na day jay. Ada girlfriend na iti. Ang nagsina da. Nasamot ngamin iti babae day jay agayam ko. Kasta ka di. Iso mabutang kanon dagiti babae kan kwa na. Langa na pala kanong amin kat madlawan a chick boy. Iso kuno anamot nga aglaklakayan na baro. Kasta? Sayang mat nga rod sapay nagtaar. Sayang ti kinataar na no aglaklakay abaro. May, daya po rin kang gatas dito ginata mo, Glenn. Wen pare, idagas ko yung malam ijayan da Mariel. Kasta ka tayo. Makigitanak tong argan ka. Tapno makitak mamait no sa dino tayo tibalay ta. Una, agang kastanton iti motor ko. Ura itulod ka pa aging ga ijibalayo. Kalpasan na mapantay ijayan da Mariel. Tagitaman tigagayat ko kayong kapare. Wait, kagyaman ako na ya. Agyaman akmanan nangyag ka manan iti para iti anak ko. Awanan niya men na. Pasensya ka na. Saan akong nagbayag? Anda ka di pa'y papanam? Itulod ko pa ni Peter ijibalay da. Kababay met na ugurure kanyak iti paraangan ti balayo. Paunagampay ngamin agkape kayo pa, sakbay nga itulod mo. Sige, mabit lang, tayabak ni pare Peter. Glenn, anak ko, anya nga iti plano yoken ni Mariel. Apay no agkalay sa kayon. Kinapudno na, adan planok para iti day tananang. Umdas mo't siguro ti urnong ko para iti day tabanag. Katwan Planok nga ibaga itabulan ka ni Mariel, ngagkalay sa kamin. No, anyamat ati makunana. Katwan
Manumatan abulan nga agayan ayat kayo. Kantap no sumardengan ti sao-sao dagiti tattao dito'y lugar tayo. Hala, di kayo madanagan na nang. Kasarita to ni Mariel, maipapan iti dahi ta abanag. Wen, anak ko. Nasaysaya at matlaang no agkalaysa kayon. Iti kasta, makapagden na kayo matan kas pudpud no nga agasawa. Iliimbagak kang kati maipapan iti panagkalaysa ta. Nagwan kamat nga awan duha-duha. Hanggang ita. Apay akaslag pangadwa kamatan. Glenn. Ada ka di parikot. Awan parikot, Glenn. Umanugot akmat iti kalaysa nga ibagbagam. Nga mabalin ka di asan pa'y nga ita. Anya? Apay? Tumtang tulat ta ka di. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Kaya't kung aminin nga agbalin aligal ti relasyon ta. Nang runa iti ubing. Nagsaritaan ta dahito saan ka di? Glenn. Igiddan tamatan nga si kaswan ti papel ti ubing. Tap na may apilya do kanya. Kaspod nung anak ko. Maawatan ka. Ngamsapay ko mata maawatan nakmat. Aguray pa'y kuma. Dumtang tantumat laang itiday ta agundaway. Glenn, agpagada ako. Nagsapa ka nga gawit, Peter? Wen, tali. Kailangan mo talagang nagsakit yun ako. Mapang kong paiinan. Sige. Abang nuban-nub mo dahita. Kurang ka siguro magpaiso, itiin na. Uwang garo pare. Pala, ibati ka nga raw na. Mabana kong. Sige. Agananad ka itidalan mo. Nasaya at tasimangpot kan kasinsin. Sigamit ka, Mika. Itamang pa'y nga ka dito balay, tikas to nga oras. Nakaskas daw ka di, insan? Ah? Ang panagkunak kat mas nakaskas daw ti ibagakyan ka kasinsin. Apay, anya day taya. Amok asaan mo apat yun ti ibagakyan ka. Ngam, nasken nga agpaliiw ka, insan. Nay, insan. Anyat ka't mo sawan. Ada nakakita ka ni Mariel kan tinasingad agayem mo. Saan lang anaminsan no dikat namin ano adaras. Anya. Pudno ti ibagbagak kasinsin. Kan adapay ka no nakakita ka ni Peter Arimwar manipod ije balay da Mariel. Anya. Ay sos, agpaliiw ka na imbag kasinsin. Narigatan. Saan kumat nga ibagbaga apod no amin timbagbaga ti kasinsin mo kan ka anak ko. Naskan nga agpaliiw ka. Paliiwam ana imbag ti kaayan ayat mo kan tigayem mo. Diyan mo, noon niya ti panunutak nanang. Diyan mo no mamati ako no saan. Ti kasayaatan nga aramidam, kasaritam ni Mariel. Wala na. Mapanak ko yung balayda, intun awan sarak ko iti trabaho. Pagsaritaan nyo kumaday ta na sayaat. Tano bilang man pudno. Ay na, at adaan na kababain dito'y lugar tayo. Nangrunakan ka anak ko. Sabi ko ma, tawan kinapudno amin dagiti may padpadamag ita kanyak. Agpakada ka manan, Peter? Uwan man ba rin, tanay. Masakit man di ulo ko. Diyak man amlo ito marikrik na. Mabalas to eh. Mas lamaulo ko eh, Katin. Tinasayat, ingkalagan iti doktor. Tapno mo amuam, no niya dayta. Tapno iresitahan da ka iti agas mo. Uwan man pa rin. Mapanak to mga paiso. Wana, narigat no baybayam dayta. Mga no niya pa iti mapasamakan ka, pare. Agya ka, pare Glenn. Alang-alang, panahon ka. O sige, agad nanad ka ha. Surutat ni Peter. Nupod-nupod lang ti pagpagana. Amwag no sa di na ti papanan na. Sino may tinalalang iti ka nga? Siya, kuwan mo na Glenn. Sika talaga, Peter. Kinapudno na. Nalalaing ka nga amang ngam iso.
No nasapsapa ka la kumanam-am mo. Masigurado ka saan aniglen ti inaklon ko. Mariel, saan pa yan nalatot yamin? Yamin, saan kayo pa'y magtalagkalay sa kanilin? Single ka. Single ka, wait. Awan pa rin ay ayatin ka unay-unay. Kit atakin ka ti pangiteng, Mariel. Awanan kayo, tibain. Glenn? Glenn! Ay, pare, apay nga taka dito eh. Kasano nga? Awanan kayo, tibain. Ayop! Amay ko, pare. Amay ko, mabilang. Agpalawanag, pare. Di ka basta humamila. Agkalma ka kumamata. Sa lutsutan ni Mariel, no asino ka datatipilin na ngamin? Aniya. Nagpuskul ti rupam. Amay ko. Tatri na iturnak. Amay ko, usong pare. Pang-asim. Pasensya ka, may ayatik man ni Mariel. Kasi ka mata babae. Apay na aramid mo ti kastoy kanya ka. Opay. Pakawanan na, Glenn. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Ni Peter itan ti ayat. Kat iso ti nakarik na ak iti ayat asap sa pulag. Iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya. Iso apasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kanikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan Area. Tallo kami nga agkakabsat. Marigrigat laeng ti pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agiskwela. Adamet dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met, pandisal laeng ti ipapaunag mi. Ngem no adamet na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay tirigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Diyos nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawa takmet adagos. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapu iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang ro na itataaddan iti kolehyo dagiti to ang kakapsat ko. Sabali pa'y ti yurunong ak aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka mat Narigat ti agsakit. Nang runa ket adda tayo dito'y adayo.
Wan manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka? Awan ang yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laang mat. Kaslaawan nga min inanam. Agasam man ti aldaw ken rabi apa nagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samot ken matmaturog. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang man, Papa. Ta kayo nga Kumusta kayo matan dita Pilipinas? No, na kami litoy. Awan rumba nga pagdanaga, manak. Okay kami lang, kanagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, ta adda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak, Papa. Nairwama ko nga awan kadkadwa na. Amo yung madayta, saan ka di? Wan matkat di Hanggang sabali dito'y Pilipinas. Sabali mat dita, anak ko. No, dito'y okay lang siguro nga awan friends mo. Ta at least adda kami a pamilya. Dita nga'y. Awan kami lang arutin, awan pa'y friends mo. Kasarukan nga'y anak ko. Ni Papa mat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan ko nakmanan. Kabailak ti bagit, Papa. Amok matkat di, akabaalam ti bagim. Iso na lang, ta talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, Papa. Bakit akon, Papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kit din, pasigurado amasapa kayo manan amapan agpasada inton bigas. Sige nga roden, anak ko. Agina na kamatlitan. Good night. Ne, apa yun, Papa? Agluluwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, Dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, ini ama pa nagpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amag na, aglulumba kayo ng agpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Da kayo nga kakabsat tinagbalin na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakit na panunutan ti panang panaw na hindi kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali a lalaki. Papa? Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang iyo. Katita mangmanggadan. Iso na lang, dadayumutan ka na tayo. Panag apagyamyamanan mi mat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, Papa. Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatig kayo unay-unay, Dayan. Ipatpatig da kayo matunay, Papa. Gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat. Umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar konti pamigatan tayo. Kinapudno na. Dengdenggag ti sarita nyo itay ka ni Papa, Dayan. Manong Carlo? Masyanak unay ka ni Papa. Nakita kan nariknak tirigat kan sakripisyo na manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal tapno makalpasak mat. Ket no makastre ka kadagos iti trabaho.
Agdam ay tumutan ni Papa. Uray siyak manong. Kaya't kumati makalpas. Iso nga igagaad kumati ag-eskwela. Wana din ko. Kasta tiramidan ta. Iti kasta. Adamat pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kastamat na ni Manang Rhea. Wen manong. Kumusta mat nga tan ni Nanang anya manong? Sa dinumat nga tatiayan na ita. Di mo lagi panti tao ang nabayagan na pimanaw dayan. Manong? Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, ta kaya't nangagsasango tayo amangan. Oh, pare Arturo, kumusta kan? Oh, Mari Iseng, si kamot gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay, asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay, wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta moten nga ay day nga ubing. Damag ko ang nagraduaran iti nursing. Ay, wan, Mare. Kumalaw di pa'y nagabrudan. Anda ita iti UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat nagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damatan? Kasi ti Diyos, Mare, dantanimot na aggraduar iti marin ni Carlo. Nimot dayan, mangal alam mo iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Lingay mo't Imelda. Sa dinumutan ti ayan na ita. Dahita ti Jack mo, Mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano iji Ilocos. Taga ijay kanomot kinang isukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din nga agpaiso ni Mari Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Wan nga ron Pangamaan niya ngay nga ron. Nalabit ngay sumot tinaibatog agasat ti pamilya may Mare. Sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't nga insakad ti panagbiag mi nga aga ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka ka din? Saan pa'y, Papa? Kariring ko lang. Anya ngay ti si Dayo? Ay, siligang akar ni ti baboy, anak. Wow! Nag-imasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tati mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod Sa nabale, tamaramanak tumanan apaman nga agbakasyonak, Papa. Lukasta, agbakasyon ka, anak ko? Uwan, Papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka ita? Basta agbakasyonak to, Papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anyalaunay ngamin ay ti urnong nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan nga agtited nga agtudo. So nga agawid kan. Iti kasta, agtited na tayo mutan ka na iti atem. At dapay may sa ngayor urnungak, Papa. Kan may sa, amuyumot nga agad adal pa'y lang ni Dayan. Iso ang masapol nga agtrabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At tantun katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, Papa. Sana bale. Umadanin ti panagbakasyon ko. Urayak nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan-anad ka di tawain. Di mo baybayan ti bagim. Mangan ka kanagtin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, Papa. Uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtalinaad ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tanda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy amalagip ko na iti anak ko. Ay,
Kaano lang idumbing na pa'y. Ita, nadakkaldan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan dayan, tiagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimak ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi, hidang rubrubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami di sa bali ang lalaki. Anya ngay karon. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan ta nasisingpod dagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam. Basta lakit di agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong allowance yukin ni Papa? Wen manang, kalalak launay. Okay. Ingkangarudan kitaan ni Papa ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wen manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo ken baro a pantalon na. Igatangam met laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Amangan no ibaga naman at ngagpalingki kami. Tay sulangan kagluto ija balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wen manang. O sige, urayag ti awag mo, Dayan. Atoyan ti kapeyo, papa. Agyaman anak ko. Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti matang yo. Tiyakban na mo anak ko. Kasla ka na yun nakamailiw kadamanang mo areya ken manong mo a Carlo. Tiyo nga min unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray kasano ti aramidag. Jak matlat na maliklikan ti mang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid dagiti dua akakabsat mo. Break time gaya man. Wen nga rod, nagbiit ti oras. Wen nga rod Ubay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani. Kasla makaturturog akmatan. Wen nga rod manang, oray siya. Kasla mayop-yop pa kita Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wen manang, Cellphone mo sa mati agriring. wen manang, amangan no ti amak manen ti umawawag. Amo na nga min akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasubatan pa ya. Amo matan, nagiti babakit kan lalakay. Isulaangan ti liwliwada. Ti makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wen nga rod manang. Timad kayang kabsat ko ti umawawag.
Ay, sungbatak labit manang ha. Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Naatake, kasana na si Mang Puti sa ospital. Saan po na dayta? Saan? Pangasim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang moment nga iso lang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito'y adayo. Ang asim ka di. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang moment nagiti plano para kan Juan. Aramida kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pangaasim, Apo. Sorry, Papa. Sorry no itaag lang ang nagawin. Sorry. Malanglagip ko ti itsura na. Lukas dyan ang makasalpa takiti malam dito'y salas. Tilantan-ladawan niyo at doon ararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kani Manong Carlo. Agraman tiladawan ni Mama na ka-free ti salas. Dayan! Manong Carlo, awanan ni Papa. Awanan. Papaya pinanawan ka kami matan, Papa. Kasano pa yan nagtiplano para kan ka? Papaya tinakman na nauray, Papa. Papa. Sorry, Papa. Sorry no naladaw. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umay nga aramida kamin dagito. Tapno maparangay ko lang tibiyag tayo. Ang anyan tamapugaw kayo matlang kayam iti matang ko. Para anya pa'y nga rutitan dagito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsanganak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan tanaladaw ang gayaman. Sorry, Papa. Sorry talaga. Anya pa'y tiserbiti ato ang kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y tiserbiti balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano pa'y makita yun dagito yan nagregregatan. Kasano pa'y katawan kayo matan.
Anya nga nagita papeles manang. Papeles tilugan. Balay, kanlo ti aginatang ko. Para ko makin ni Papa. Carlo. Ha? Ngaman yan. Tadyak mat na yawat kan ko na dagitoy. Inisibibiyag pa'y. Manang Rhea. Nagsakit. Panunutan. Insagsaga na akti umadanin akasangay na. Taiso ko mati panangtad ko kadagitoy. Ngaman yan. Anyan, tanala daw kayo man. Oresyak manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ing karigatak tinagadal. Nagturpusak akum laude. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ing katangag iti baro ajib. Taisuman ti arapaak na. Ing katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagitoy. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan. Gaputan dyan matal na danunan na si bibig. Awan ti sabali akit daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day tati sang kay bagana. Tunggal agsango kami amangan. Iso ang mamatiag. Ano sa dinuman ti ayan ni Papaita. Naragsa ka mang buy-buya ka na tayo nga anak na. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay ikan biyagita ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Danica. Nga iti agdama ket adda iti Malaysia. Kastoy man ti surat ni Danica. Dear Miss F. Ilinged na kumalatan iti nagan a Danica. Taga Cagayanak ngem adda ita ditoy Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apaidrama toy padas ko nga iso ti puon kan makagapo no apay nga addak ita ditoy Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Ay, Densyo lakay, manganan. Anya nga ti masidama ka. Ay, naglambungak iti ugot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sa usawan. Bugo nga pinisitak iti kalamanse. Sakto naggalip iti kamatis. So, iti pamigatan tayaw. Una yung dahit apa nagsinnaay. At induglang arudan na unag pa'y. Kasanaw ko isuman ti masida. Kanayon alinambungan natin nga isausaw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil da tao.
Una yun ti kastoy. Ay na. Ay kataganos tayo alakay. Saan tayo matabak nang? Nagyaman tayo kitian. Tatasalunan tayo kaurewan makukwarta tayo. Importante, saan tayo matalumangan amangan. Makauman no kastoy akanayaw. Agun natun da tao ngum di pa'y makaraman mo't itinagin awa apa nagbiag. Tata, naibag nga orasyon. Kastama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata, bisita ko man yung balasan niyo. Anitani ka. Na, apay bisita ko nakasalsalon at may o masakit na. Di tata din siya may. Tiket ko sa wahin kayo may ko pasyaran. Ay, pasensya kan. Awan ni Dani ka baraw. Napa, di ka bangi-bang nga ilay. Diyan tiikit na. Gitno nakita ko ita tata. Impakadak pa iti sa sarongkar ko kunkwa na ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudin nga awan ni Dani ka. Ha? Kanuang gayam. Manipot ita. Isardeng mo nasarsarongkar ang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya tapara kunkwa na. Siya ko na mismo timang busted ka. Aha? Saan ka mo siguro atulang? Nalawag mo siguro tinangag mo, salde. Unay kayo matantata. Apay kayong bagayo ka ni salde nga awana kita dito'y balay. Diyan ngamin kaya't dahi dyan nga umay mangsarsarungkar ka. Anya nga ti masakbayam kunkwa na. Papada mo aman nalon. Kasanon to, ti panagbiagyaw into nag-asawa kayaon. Nasingpat ni salde, tata. Oho, repay singpo na amin asingpo no mabisinan ka may. Oray man kat no baknang namat amin na baknang. No konsumisyon kun tumatlaang. Kay kayat kun ati manalon, tatang. Nasimsimple pa ti panagbiag. Kan no man bilang da kami ka ni salde ti agkagasat. Sigurado asahanak to nga agbisin iti dan nana tanagagatmat. Apay naklon maun. Saan pa'y tatang? Ay, sigurado ang dani ka. Tada kaya't ko aparakan ka. Anya? Da kayo ti agpili para kanya? Sana balay tapag saya atam ijipilyak parakan ka. Napintas to ti agbali na masakbaya manakaw. San lang abuksit ti mabsaw. No di pa'y kapatibul sa datao. Tata din siya. Mabalin ka dito pamasyaran di balay Umay ko kumapasyaran tayo balasang yan. Ay, Juan Brian. Day talaga yam. Anya oras ka mabalin nga umay ta. Umala, agtulagtan. Umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kagtanag, siyak ti makambaw, Brian. Nasayat nga rin mo kas tata. Sana naatap ni Dani ka, Sir Brian. Mabayin la siguro kada kayaw. Kaputa mo na abak ng kayaw. Iswa nakasad dyan ako no kursunadak, sir. Talaga kursunadak dyan mo, tata. Napintas kami. Kan nagmayan ti pamagina. Ay, sir. Siyempre, imala. Iswa na pintas di balasang kao. Mayat ti polimika. Diyak kayat day dya, Brian, tatang. Nakaperpres ko. Kasla sino akababaknangan. Nakalaslastok. Diyak kayat tikas dya agalat ti lalaki. Muray tanda mo ipalastog na. Tinarigat, diagin lalastog ng awa mo paglastog na. Ay, basta. Saan ko akayat day dya, Brian, tatang? Ay, sana natangkin ti ulom si ka. Di nak ibabayin kini Sir Brian. Umas asidig lang arudan ti swerte. Panawam kitain. Ay, usarin man ta panunot mo. Tata. Lusam ka tabagi maun. Sangwam ni Mr. Baknang. Agyaman naktasin ako nagdani ka. Nagpintas ka talaga. Ibagamon na niya, timasapol mo. Kasta ganti kahat mo Direct to the point. Okay? Kaya't ka lang nagdani ka. Ha?
Kayat ka na ikang laysan o laki di tamayat ka. Amam, nagano ti babae nga papatay ka niya ka. Agam, nagasat ka atas si kati ursunadak. Oh, Ay, opo. Nakaperpresko talaga dito ya Brian. Ay, nasurun kon. ada ka di bagbagam ading napintas? Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibaga mo na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramidag. Aglunan ako. Tapno, ikalaysa ka adagos. Bongga ti agbalin na kalaysa ta. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanya. Ay, jakla kaya tikas di klasin ti tao, tatang. Uray na lastog tada mo pagpalastog na kunak manan. Kasya talaga ti kabapalin na ah. Ay, jakla maanusan akasasaw iti mabayag tikas di at tao. Ay, di kagbalin ang maagsi ka. Sungbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamutan. Mamin ano mo la sumungbat ti wen. Nagado pa reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang no makidenak mat iti nakaperpresko a tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulanglang si kadani ka. Saan anatang kanti ulom ko na manain? Tatang! Ay, lakay. Madimat ano pilitom kit din dyan anak ta maki asawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto la ti pagsayatan dyan aktangam kontraan na manain. Kasanukat maasyanak mat iti anak ta. Ipilit mo mat kan kuan at di na mat kayat. Masursuro ng tumilang nga ayaten ni Brian uray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramatan tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica, ti adada mairanaw no makiasawa ka ni Sir Brian. Utak ti aramatan. Napintas no, ti agbalin na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti pakiasawaan na. Saan kat aday dya asal day. Anya ka diti maipaikukan ka, tatad din siya. Ay, sir, umutang ako mano dapan nakabalin na. Ta sa kaagtay nakasalda dagak. Tano dya masakaging gaw may alawas kukwantaw din nagsalda tinaga. Iso nga min tinagsaritaan, mi sir. Kasta ka ni tata? Wen. Kakaisuna atalon ko na jay, sir. Insaldak iday, na ospital ti anak kaw. Pawanan at ipagbiyagan may no alaendan. Okay, hindi kagda nagtata. Tatulungan ka. Agpay susar. Wen, tata. Tulungan ka kung naglangaro din. Uray saan yun nabayanan ti ited ko akwartagan ka. Ang amiti may isa kondisyon. Anya kondisyon, sir. Ikalaysak ni Dani kang anak yun. O niya, mayat kayo iti dayta kondisyon ko? Lakay, makabulan ng tinapalabas. Manipod iniyawid ni Brian di anak na. Di pa'y pimpasyar dito'y balay. Huwag nga road. Ang mamanga no makumikom talaga nagiti business ni Brian. Kanya tiyan mo, mamang kiidimit no may dagpa siya rin ton malam. Uno inton bigat. Uno kadagiti sumarsaro no pa'y ngaldaw. Ay, sapay lang kumatakas na nagpaiso din siya. Masigurado ka na saya ti kasasaan ti anak tayo ti sidong ni Brian. Awan pagbabawian na tabak ng ni Brian. Magatang namin akay kayat na. Tadi ka, sa dino tinagapam ha?
Di mat imbaon na kamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga ita ka lasang bat. At dalalaki mo niya. Ay, agpudno ka! Anay ko, Tim, agad, di mo masmasan, masaksakitanag. Ay, batanak, Brian. Amok ang nagsarak kayo iti day Saldi. Saan kami ang nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawin ang kadagos, kalpasan ti pa nag-grocery. Di kagkam kamalita ni ka. Tasaan la day tatilak amam numadok talak ng dalalaki. Tani ka, mangtad ka man iti arak. Darasam. When Brian, mabit lang. Darasam ti aggunay. Di ka man agmikki-mikki. Ato yan ti arak. Ay, unay abayag mo. Ay, Ay ko, Brian, gusto ko man. Anya lang unay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmatan na tong paan kan bugbugan. Damagan pa lang. Malas ka tibya ko. Manipot itidimtang ka. Kanayon na ka maabang itismal. Iso day tatirumbangkan ka. Buisit ka, babae. Awang sir-sirbing na sawa. May sapi man. Austin, Brian! Ay, Kitaan niyo ti bunga ti aramid yun, tatang. No didak ko mapinilit idi makikalay sa gani Brian. Saan ko magasto tinagbanagag? Kakasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangpet ana abak iti sugal. ayop day jay ataw. Ay, idarom ko day jay ataw. Ay na, kunakto payasaan ang mapagtalkan day jay ataw. Basol mo ti amin din siya. Basol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagbanagan ti anak ta. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyoso. Kunam apagsayatan na, ngam saan matapakay rubuan na gayam. Anak kau, pakawanan na ka. Diyan mo amu akas to, iti pagbanagan ti amin. Iti amok tagbalin ananam ay ti biyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan magayam ta demonyo mo day dya tao. Sinurot nak idi ni Brian iti balay dagiti dadakkel ko. Nagkari adinan ulitan pa iti panangkabkabil na kanyak ngem jakon simurot a nagawid kenkwana. Imbagak ajak pulos inayat daytoy uray nakikalay saak kenkwana gapu ta nagtungpalak lang idi iti kayat ti amak. Manipod idi tinakmetten sinublianan pay banag a nakaragsakak. Tinulungan nak ti maysa akasinsin ko kat inpagnak dagiti papeles ko. Agliman atawan ko ita dito'y Malaysia. Nadamag ko nga addamoten kadandan na ita ni Brian. Jakmat ni namnama nga iti kaaddak dito'y Malaysia kat agsabat manen ti dalan mi kani Saldi. Sigun kenkwana baro paylaeng nga agingga ita gaputa syaklaeng kano ti babae nga inayat na. Miss F, dawatak man ti kapanunutam noan niya ti rumbang nga aramidak. Iti may kadwa agundaway agar aramanen ni Saldi. Ket mariknak nga agayatak met kenkwana. Ngem maamakak taamangan no adda ibaga ti sabali a tao. Nang runa ket nagkasar kami kani Brian. Ditoy ko nagibusan toy surat ko ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Danica. Ken ka pagayam, Danica. Nuti kunam katipan nakiasawa manen, panagkunak kat awan parikot iti dayta. Nakunammet nga adan kadandan na ni Brian. Ken maysa saan mo met nga inayat daytoy. Awan met anak yo. Saan mo apanunutan ti ibaga ti sabali a tao. Ti importante ita ket noan niya ti pagragsakam. Manon atawan asaan kayong agtenden na kani Brian. Manumetten atawan anagsina kayo. Mabalin yon tumetten nga ipagna ti annulment tapno makapagkalaysa kayo kani Saldi.
nalabit ada kayo kanisaldi ti agkagasat. Alakastan pagayam dani ka, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.